Intutuking programa mituringan niyang PG. Kailangan ng antabe at gabering pengari karing kaya na ka naman albe. Maya po oras kabaleng. Kaya ang tabing mabilog a pwersa ng One Media TV 44 Pampanga, mabila rin makapanahon at lokal na istoryang dapat yung abalo, kapamilataning garantisado, kompleto ang pong balansing informasyon. O rin ipurang balitang may kalap nyening Webis, January 4, 2024. Yako po Ibendi Ginto at iti in News Force Pampanga. Katukining viral video ning lalaking mamangulisak kareng babaeng empleyado king metong restaurant king Clark, pepalwalyang pasyag king Clark Development Corporation di Kilketi. Ay ning balita ng Patricia Mamangon. Apatayaldo kay batnang mi post ning viral video a pinaskil lang J.Ann Panlilio Esteban inyang December 30, 2023 nuno ka rin akit yang metong lalaki a mamangulisak at mamalmura kareng babaeng empleyado ning metong restaurant king Clark pepalwalyang pasyag ing Clark Development Corporation o CDC di Kilketi. Pairal na kanuning CDC ing striktong zero tolerance policy kareng makanining panugali. Maulag kanong asigurado ng CDC ing kaligtasan at well-being dareng hanggang individual o partido king milyaring insidente. Bilang pakibat, inutos na niya kanuning CDC Management ing Public Safety Division na i-monitor at tutukan yung milyari. King caption ning mi-upload a video, binawal niya kanuning babaeng empleyado ning metong restaurant ing lalaking customer asisindi kanong sigarilyo kilob ning pipanganan. At ngayon abak ng January 4, Webis, burado ne king social media a Facebook, ing viral video a pinaskil ning original uploader. Ako po, Patricia Mamangon para king News Force, Pampanga. Balitang tutuking balen, susuyo. Aduwang pasahero king Clark International Airport, ing mesabat king karelang biyahe papuntang Thailand. Kaybat atukal, ang magplano la reting makipag-obra king aliwang bansa ay alang legal na dokumento. Ay ning report. Sebat dala ning tauhan ng Bureau of Immigration o BI king peto pa da human trafficking operation king Clark International Airport rengaduang individual a papunta sanang Bangkok, Thailand. Agpangkang Immigration Commissioner Norman Tansingco aduang pasahero ing megkunwari kanong turista. Ela kanong mitutugma reng binyerang impormasyon reng aduang individual king immigration officer inyatambing niya kanong sinangguni iti king metong pang inspeksyon. Agpangkang Tansingco atokal king investigasyon na atin lang valid tourist visa para king Dubai at pengakwa ng obra king UAE bistamat alang ustong dokumento lalam ning Department of Migrant Workers. King interogasyon na kanuning immigration, meto nga pasahero ing minamin na makipag-obra yapin bilang cashier king Dubai. Kabang ing meto nga pasahero, sinabing merekrut ya kanu bang magobra bilang babysitter. Mi-turn over na lareng aduang biktima king Interagency Council Against Trafficking para king karagdagang investigasyon. Kinulait yang pasibayo ing Bureau of Immigration kareng Pilipinong bisang makipag-obra abroad na idalan king legal na proseso bang aywasan na maging biktima ning human trafficking. Ako po, Patricia Mamangon para king News Force, Pampanga. Balitang tutuking balen, susuyo. Tanggalan na ning CHED ng Senior High School Program kareng state universities and colleges at local universities and colleges. Makanyan man, malyari na laman kanung lumipat ring estudyante kareng pampublikong eskwela.
Malyari la kanong lumipat kareng pampublikong eskwela ama ng pang basic education reng estudyante king senior high school o SHS ang miapektuan king pamagpatok nang ning SHS program kareng state universities and colleges o SUCs at local universities and colleges o LUCs. Iti impepasyag ng Department of Education Undersecretary Spokesperson Michael Powa katuki ning pamagpaluwal ning memorandum ning Commission on Higher Education o CHED na papatok ng dana ing SHS program kareng SUCs at LUCs. Agpang kang USEC Powa, malyari lang mag-enroll reng displaced SHS students kareng pribadong eskwela king tutuking school year at panikwanan niyang voucher program. Sinigurado ning DepEd na alang estudyanteng recipient ning SHS voucher program ing apektado ning amanwang direktiba ning CHED uling ala na kanong grade 11 voucher recipients ing maka-enroll kareng SUCs at LUCs ngening school year 2023 to 2024. Para naman kareng non-voucher recipients, sinabi ng POA na base king karelang database at tsula king 17,700 reng grade 11 learners akasalukuyang maka-enroll kareng SUCs at LUCs king mabilog a bansa. Makabuklat na naman kanu reng public school bang sapuan la reng estudyanteng makona keti. Ako po, Patricia Mamangon para king News Force, Pampanga. Balitang tutuking balen, susuyo. Atin pa mga paling balita, kimpa magbalik ning News Force, Pampanga. Ayon sa WHO o World Health Organization, nangunguna ang bansang Pilipinas sa Southeast Asia pagdating sa mataas na prevalence rate ng dental caries o pagkabulok ng ngipin. Narito ang mga 7 gabay sa pagsisilyo para sa inyong kalusugang pangdental. Magsipilyo pagising sa umaga bago matulog sa gabi. Maglagay ng angkop na dami ng toothpaste sa sipilyo. Iwasan na magmumog after mag-toothbrush. Idura lamang ang bula. Mag-toothbrush sa loob ng 2 minuto. Sipilyuhin ng ngipin ng paikot-ikot. Paki-check ang tamang content ng fluoride. Baka iwasan ang pag-inom at pagkain ng matatamis. Kumain ng mga masusustansyang pagkain. No caries, no worries. No caries, no worries. No caries, no worries. Dili pa rin balitang dapat tamong tutukan. Positibo yung Department of Tourism na lakwas lapang mitas reng international tourist arrival king bansa ngayon 2024. Ayon ng istorya ng Patricia Mamangon. Pikdanan ng Department of Tourism o DOT ing 7.7 milyon na target para king international arrivals nganing 2024. Sinabi ng Tourism Secretary Cristina Frasco na ingamanwang bilang mas mababaya pa mo rin baya tumod in COVID-19 pandemic inyang 2019 aatsuking 8.2 milyon. Inyang milabas sa 2023 alampasande ing karelang target a 4.8 milyon nung nukarin may kapagtalang 5.45 milyon kareng international visitors. Samantala, manatili naman ng South Korea kareng ating Pea Kamarakal a bibisita king Pilipinas aatsuking 26%. Kinukya na iti ng United States of America, Japan at ng Australia. Ako po, Patricia Mamangon para king News Force, Pampanga. Balitang tutuking balen, susuyo. Dakala kwentong baryo ng mga tuwa at keraklan kareti ing patungkol kareng bundok. Inya namang kwentong makasalikot ing bundok pinatubo. Nano ya kaya reti?
King Aita deng minunang menoknangan king bulkan. Pepalagyuan dating pinatubo bilang pamagkilala king gabun, abi pagpatubuan o pitatam nanda. Kikilalanan dereti apu na malyari ing Diyos ning kaganapan o Lord of Events. Panwalan da ring kulot na ing malyaring pamamakbong ning bulkan, pahuli ning mimwaing apu king gagawang illegal a pamamutot kun at pamangulkulkete para king geothermal heat o paling manibat king lalam na niti. Sang kaning matigi kapaman ng palataya daring Aita, sinalikot laking kuweba ning pinatubo inyang magbugayang lahariti king kapanwalang miligtas la. Ing makalungkot mo abe, naking dakal dareng sinuklab king kuweba at lulamo ding miligtas. Sumangid ding trahedya, panwalan da pa rin ding kapatad kulot na pamagparusa ing king gulot ning lahar at ilang miligtas ing pinili ng apo na malyari ang magtaglus king pamagprotekta king bulkan. Liban king paliwanag ning sensya, king pamamakbong ning bulkang pinatubo, at inla namang sariling eksplanasyon ding kabalen tamong kulot. Makanyan pa man, may tunging tutumbukan ning karelang kapanwalan na yung pamanyaman talaking kalikasan, posibleng maging sangkan ning trahedya. Kaya katamong pakibaluan ng bili ng panahon king lalawigan, kilub ning 24 oras. Hiring report ng Patricia Mamang. Agpangking latest satellite image ning Pag-asa, alos alang ulap aakakit king maragula parti ning bansa. Kabang anging amyam naman o yung northeast monsoon ning panandaman king maragula parti ning Luzon. Balaos pa mo ring mimiraling easterlies o yung mapaling angin naman ibatan king Pacific Ocean king mapilang parti ning bansa. Samantala, ala pa mo ring akakita lunguba LPA o low pressure area o bagyo kareng tutuking Aldo. Kabalen maging parti kaking pamagbalita kay Tiking News Force Pampanga. Anumang kaganapan, isyo reklamo king kay kayong lugar, malyari mong ikwento o isumbong, kapamilatan na rin numerong mayakit king kay kayong screen. Malyari mo namang mag-post king kay kaming Facebook account. Panalakaran ng News and Public Affairs Team ng One Media TV 44 Pampanga, ihadilan kayong mata sa kalidad ng lokal na pamagbalita bilang panatang serbisyo karing sablang Kapampangan. Ahel venue lang ining Webis, ray may kalapa istorya, ketiking probinsya. Ako po'y Benny Ginto at iti in News Force Pampanga. Balitang tutu, King Balen, susuyo. Kabalen ngening mamanuran, kailangan tamong pane makasadya. Oreti rin kailangan tamo ngening kauran. Isadya la ring emergency light. Mas masanting nung atin tamong emergency light a fully charged. Bang atin tamong agamit a sulu nung sakaling matda ing kuryente. Isadya naman ing debateryang radyo. Maulagang atin tamong transistor radio a debaterya. Bang manatili tamong ating impormasyon, iba't kareng Miki Upaya. King makanining paralan, panetamong updated at ligtas king posibleng peligro. I-save ya naman ning hotline number ning Spelapco, king numerong 045-961-2727. Kete rin malyaring mouse at mag-report na anumang problema ang mikikaugnayan king serbisyo ning kakatamong kuryente. Manatili mo namang makabante king official Facebook page ning Spelapco bang updated ka ring maulagang anunsyo ampong power-related advisories. King Spelapco, mabilis ing aksyon, dekalidad ing serbisyo.